Nagduduma programa iti Jaya ti Overseas Workers Welfare Administration kadagiti OFW. May sadita ti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program at pinagyamanan dagiti nagnumar iti programa. Adaka na yun na report ni Debbie Gasingan ti Philippine Information Agency Cordillera. Nagyaman dagiti overseas Filipino workers nga immawat iti tulong manipod iti Overseas Workers Welfare Administration Cordillera para iti reintegrasyon da iti komunidad. Pagkabuklan at 365,000 pesos tinaiwaras iti 20 asigod nga OFW iti sidong ti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Mono BPBH program. Nagpapasalamat kami sa OWWA at sa DMW po. Kasi malaking tulong na rin yung naibigay nila sa amin. Dakal unay dito nga tulong para kanya nga OFW, kang tata ni krisis po dito ayan tayon. Maraming salamat po sa kanilang tulong para sa aming pagbabalik, para sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ipang business ko po sa ukay-ukay online. Sigon kani OWWA Regional Director Dina Punciano, ti BPBH program kat para iti panagrugi iti negosyo, dagiti OFW asaanin nga agsubli iti balasiw taaw. Ginunana na palawa pa'y tinasaw a programa no sa dino, manayunan ti tulong para kadagiti baligian na kairugi iti negosyoda. After a year of implementing the livelihood project, na in-startup niya, kung naging successful after a year, pwede na naman siyang mag-apply ng assistance to improve more yung kanyang proyekto, another assistance. And after 2 years at makita na naman natin na gumaganda, lalong gumaganda ang kanyang project, ay another bigger assistance. Malaksid kadagiti beneficiaryo ti reintegration program, imawat matlang iti tulong ti upat a beneficiaryo ti education and training program ken siyam a beneficiaryo ti welfare assistance program. Debbie Gasingan ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.